ماء بارد فوجد برده في بطنه فإنه لا يفسد صومه. Эми bir adam muzdaq suğa juundu. Muzdaq suğa juungandan keyin oşol muzdaqtıkты içinden taptı. İçi dağı muzdap ketti. Kede basseyinge muzdaq suğa koyup düşe bergen bolsoň, içki organlarına muzdap üşüp ketkendey, muzdap ketkendey bolot da. Demek naraka muzdaqtık öttü kadimkide degen söz. Andan orozon buzulbayt. Andan emne orozon buzulbayt. لو اختقنا بحقنة في العضدين эми булчуңдарга укол сайса, ау фахизен сандарына укол сайса, ау рa'sul ilyatayn жеки куйруктун башына укол сайса, ау fi أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم. Je denesinin başka bir yerine укол saya turgan bolsa, bul orozonu buzbayt deydi. Gördüңөрбү? Antkeni bular emne atayın janagıday eşik emes. وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. Naraka jetet turgan bolsa dagı birok atayın eşikten giribegen üçün esep kötpeyt деп атат да. Açık ele biyak düşüntü alındır ayttat berdi. Bul qayerden Muhammed Bahit el-Muti'i degen Mısır'dın Hanafi alim ötkön 100 yıl murda. Oşonun fatvası bul. Antkeni ilgerki bular jok bolçu. İlgerki hukna degen söz bul klizme kıla aytılınçu. Anan ukol degen ine degen çıkıp sayıp başlagandan kiyinki fatvalar murda jok bolçu da. Bizde ne dep egerde darı kabul alsa orozo buzula taç tekis var al degen oğuz arkılы olan alınçu darılar. Tenen teşip girgizü payda bolgondan kiyinki algaçkı fatvalar oşol Muhammed Bahit Muti'nin fatvası bul oşol janagı Darül İfta Mısıriyyadan çıkan El Fatava İslamiye degen kiteptin 1. tom 90. betinde şol mesele geledi. Bul жаңы fatvalar şunda muştahit alimdardın fatvasına muhtaç. Emi gözden girse orozon buzbayt dedik hadis dalil. Ja'a rajulun ila en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem faqal İştakat ayni afa aktahilu ve ana saim qala na'am. Gözüm ağrıp atat, gözüme surma koysan bulav degende peygamberimiz ova dep жооп berdi. Antkeni gözgө surma koysa oşo gözgө surma koygon al tаңдай өтө тургандыгын бардыгы билет dedi. Peygamberimiz özü orozoluna surma koygonda olsun. Hazreti Anas özü orozo bolup turup surma koygonda olsun gözüne. Hazreti Amaş'tan men peygamberimiz sahabaların biri dagı orozo karmadan gözüne surma koysa orozosu buzulat degendi görgön jokmун deydi. Emi deydi göz menen tаңдай baylanıştı surma koygonda. Je gözgө dары tamçılatkanda tаңдайга келет тамын самы deydi. Gözün glazına varsan doktor tamçılatat, gözün şunda tamçılatkanda şol tаңдайга чыгат дарын, damı gelet misal üçün. Oşunday bola turgan bolsa bul orozonu buzbayt deydi. Antkeni bul kandayça bul oşol janagı murundun içi arkылуу oşol tаңдайга gelet kadimki deydi. Birok bul ötö kiçineke bolgon sebepten bul janagı denedegi teşik siyaktı öyle ökün götüp kalat deydi da. Misal üçün biri kursak açıp kalsa gözüne süykep koy oşol arkылуу kursagın toyguzat degen söz jok da bizde. Adatan da kursagın toyguzbayt da çünüktür tuğan teşik gerek bir je dıgırat öyle. Oşonun üçün al emne şu denenin ökümünde öyle bolot dep atat. Muhammed Rafi Osmani, bu Taki Osmani'nin bir tuğanı. Bu oşo kişinin Dabitul Mufattirat degen kitabı var. Oğuz açuçulardan erecesi. Oğuz buza turgandan erecesi degen kitapçesi. Şu kitapçe bizde var, ben tappay kaldım. Bugün izledim, Abdülaziz aytып atıp. لو اتخل الصائم ولو وجد طعم الكحل في خلقه أو لونه في نخامته أو بزاقه على الأصح فإنه لا يفسد صومه. Emi gözüne surma koysa orada tutkan adam. Oşol surmanın damın tatsat alkımından. Je bolboso tükürgöndө, kakırganda şu tükürük menen kakırttan surmanın döngü görünüp kala turgan bolsa, tuğrası ordosu buzulbayt. Bu makruh dagı emes deydi. Üçüncüsü el-vasil el-mu'tabar. Janagı jetiş gerek, jetken neseti var kalıngan boluş gerek dep aytpadık mı biz? Jetiş gerek, jetken neseti var kalıngan boluş gerek dedik. Bul kanday janagı misal üçün bir adamdıkı bul arganday. Eti var kalıngan jetü degen. Eti var kalınbay turgan jetüsü var. Misal üçün bu yerde munuku tişin arasına tıgılıp kalgan mayda bir nerse. Tamak jep atkanda bir tarundan da tişin arasına tıgılıp kaldı da kanan tüşte jürüp atkanda tişi menen bir neke olup tamagına girip kettin araka. Bu girdi bir nerse. Birok jetken nerse eti var kalınbay turgan bolup kaldı. Je nan çaynagan.
Анан нан чайнагандан кийин оз ачылып калды. Анан нанын жеп бүттү оз ачылганга эме бекиткенге чейин. Андан кийин ошол жанагы тилинде калып калды. Же болбосо бир семечканы түштө туруп, жерге түшүп калып алып чайнагандан кара түкүрүп койду. Түкүргөндөн кийин дагы тилинде бир аз күкүмдөр калып, ошол шилекей менен аралаштырга кирип кеткен болсо, андан сактаныш кыйын. Ошол нерсе дагы эмне, урматтуу бир тууган, орозону бузбайт дейт. Оозда болуп калган. Булар жетти, бирок жеткен менен васил болгон менен эмне му'табар эмес булардын бардыгы. Анын үчүн бизге му'табар болуш керек, урматтуу бир тууганым. Андан кийинкиси жеткен этибар алынган болуш керек. Жеткен этибар алган деген сөзү бул ошол жерге кала турган болуш керек, жана көрүнбөй кала турган болуш керек. Мисал үчүн бирөө жана айткандай бир жүзүмдү же бир этти жипке байлап туруп, ашказанга түшүрүп туруп, кайра бир жака тартып ала турган болсо, анда мунун орозосу бузулбайт экен деген Фатавал Хиндия менен Дуррул Мухтарда эмне айтылынат. Экинчиси, бир адам өзүнүн оозуна бир темирди киргизди. Ошо киргизген темири, мисалы үчүн доктурга тамак көрөт, көргөндө узун жылтырак темири бар. Тамагын тыкылдап, чукулап көрөт. Наракка чейин киргизип көрүшү мүмкүн. Бирок ал учу колуңда турат сеники. Нары жака киргизди. Ошо киргизгени кургак болгон болсо, орозону бузбайт. Майланбаган болгон болсо, орозону бузбайт. А бирок кайра чыгарып туруп дагы киргизиси келгенде, жанагы сенин тамагыңдан бул ундалышып калды. Муну кургатып алып сүртүп туруп кайра киргизиш керек. Алып чыгып туруп дагы деп кайра сала турган болсо, жанагы шилекең сыртка чыкты, бөлүндү да сенден. Кайра киргизгенде ошол нерсе менен орозо бузулуп калыш коркунучу өтө чоң болот. Демек мына ушундай маселе. لو أدخل إصبعه في دبره والمرأة في فرجها فإنه لا يفسد صومه إلا أن يكون الإصبع مبتلا بالماء أو الدهن لبقاء شيء من البلة في الداخل. هذا لو أدخل إصبع إلى موضع المخقنة ديت، فالحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المخقنة، قدر ما يصل إليه رأس المخقنة التي هي آلة الاختقان. Bir adam arkan kabiretine göçüğüne mancasını girgizdi. Je bolbosum ayal kişi özünün aldın kabiretine girgizdi. Bu kolu su olup girse, je kolu may olup gire turgan bolsa, jana girgen mancası jana kayta ötkön klizma kılgan aparattın ошо кире тургандын өлчөмүнчө кире турган болсо, мына ушул орозону бузат деп айтат. Кургак эмес болсо, сууланса же майланса, истинжа кылып аткандан анткени бир ошентип истинжа кылат дайыма мисалы үчүн. Ошон өлчөмүнчө болсо, ошондо гана орозу бузат, эгер андай болбосо орозосу бузулбайт. Албетте бул шахват келбеген учурда. Бирок шахват ошондон жыргай турган болсо, анда ага гусул важип болот. Анда ага эмне? Гусул важип болот. لو أدخل خشبة في دبره ولم يغيبها لم يفطر لعدم الاستقرار وإذا غيبها أفطر. Эми жанкы арт кабыретине свеча ошогон киргизет, ошол сыяктуу бир кургак жыгачты киргизди дейт. Учу көрүнүп турган болсо, кайра бир жака тартып алган болсо, ал орозону бузбайт дейт. А бирок түртүп киргизип, кийин көрүнбөй эле кайра тартып алса, орозону бузат деген маани. Мисалы үчүн жанагы эмени жанагы свеча дегенде учун калтырып киргизип, бирок эригенге чейин кайра сууруп алса, орозону бузбайт деген сөз. А бирок киргизип койду. Киргизгенден бул жана батарейкасы тапкана берет экен, май эрибейт экен аякта. Мисалы үчүн да, анан 2 сааттан кайра алып ала турган болсо, ал орозону бузган болот. Анткени ал эмне көрүнбөй калды, кайра кийин чыкты деген маани. Ал эми киргизип койгондон кийин ал ошокто эрип кете турган болсо, бул сөз түрдө орозону эмне бузат деген маани. لو أدخل قطنة في ذكره وإن غابت ولو كانت مبتلة فإنه لا يفسده. Эми эркектин жыныстык мүчөсүнө гевезди киргизди. Ишке кылып киргизди, иненин көнөткөсүнө киргизди ошока. Анан гевез жок болуп кетти. Ошол гевезиң ным болгон болсо деле орозону бузбайт, көрүнбөй орозону. Анткени суунун өзүн киргизсең деле бузулбайт эле. وكذا إن أدخلت قطنة في قبلها ولم تغيبها. وكذا لو لم تكن مبتلة. Ошондой эле аял киши өзүнүн фаржына гевезди киргизди, бирок чекесин чыгарып турду. Аны аялдар жана айыз бүттү деп билгенде аракет кылышат. Ошентип гевезди киргизип, бирок учу чыгып туруп кайра гевезди чыгарып алган болсо, бузулбайт орозосу. Түшүнүктүү тууганым. Анан ошол нерсе нымдалышпаган болсо, кээде ооруган жерине бал сүйкөп же башка бир нерсе сүйкөп туруп, ошентсе анда орозосу бузулат.
Bирok ошол жака гебезди киргизсе, кургак болсо деле гебез көрүнбөй калып кайра кийин тартып алса, ал орозону бузат дейт. Же жанагы гебезди көрсөттү, учу турат, бирок нымдалышкан гебез киргизген, жарымы турат, бул да орозону бузат дейт, кадимкидей эле. لو أدخل قطنة في الدبر ولم يغيبها إن لم تكن مبتلة أما إن غيبها أو كان مبتلة وإن لم تغب فيفسد صومهما. Yani erkektin de ayaldın da artka öğretine göçügün egerde gevezi girgizse gevez kurgak bolup tur uçu görünüp durgan bolsa orozonu buzbayt deyit. Kayra al bir gıp jibere öğret. İhtimal var uşunday. Emi kurgak bolup turup görünböy kalsa giyin kayra surup çıkarıp ala turgan bolsa orozonu buzat deyit. Alem gevez nımdalaşkanca maylanışkan bolsa, erkek bolsun, ayal bolsun, görüngen bolsun, görünbögen bolsun, anı girgizip kayra surup algan bolsa, orozosu toluk türdü buzulat deydi.